Returning Officer for the Khasinews Autonomous Municipal Council Election Constituency number 14, Mylliem, in the state of Meghalaya, hereby certified that on the 24th day of February 2025, declared Srimati Aibandaplin F. Lyngdoh of BPP, Laos South Shillong, who have been duly elected from the said constituency to be a member of the Khasinews Autonomous Council, and that in token thereof, I have granted to her this certificate of election. Pau kecil semua kasih cuma play. Pau kecil semua kau ya cuma play. Kecil dah dekat kecil ya ti kecil kelam mau ngin nak berbuat ya kena por ke pemerintah ngin nak berbuat kena thom. Ada kamdan kecil pensyat bon dia mu. Banyak semua ru parti berkawai. Mau ki nong iram juga parti nari presiden berapa. Beratre ya beratre stam ada kata mau bahasa. Method ni pernah semua pelat. Iki Paidbah ba Jid ya kanong rim kejungi bat scam kejing buat hapling mau kepisah ke belah the haki yang dengan semua ya kipai bang on Khuborjylla ko kipai ba nong cho Mylliem constituency ba pijit yang ketika sini ba kejing job kamte kejing job kejung ha ketika kejing job jo pi bat ko ba pila jid yang na Mylliem constituency ngan ai ngan syakri hok syakri ba kejat beliau ba syakri constituency ke ba pi penjob yang ba kani kejing job mau wat kita ke ba kelam la man kesyani rumo Ông đi lên ngadi ke MDC ke Jompi ngadi ke mo ngan syakri lang ye pi ru muju wanum sngo diau wanum su e nganum le Shillong ye pi ngadi baru pi de ki jongi mo baru pi de ki jonga Khuborjylla